Tuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira ikombe ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni inkuru nziza cyane yasakaye mu banyarwanda, cyane cyane abakunze gukorera ingendo muri Rwandair. Uraza kumenya mbese iyo nkuru ni iyihe, ese Rwandair yo yaba yakoze iki cyatumye abayigana cyangwa abayigendamo bibashimisha. Icyo ngusabye rero nyabona nuko wadushyigikira ukara munsi y'amakuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kazana ko gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato, turaza tubabwira byinshi kuri iyo nkuru yatumye abakorera ingendo muri Rwandair bongera kumwenyura bitewe n'ibyo bagenda babonera muri iyi ndege. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze rero bakunzi bacu, ndakwibutsa ko iyi ari KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mbere na mbere yongeye kubagezaho aya makuru, mbaza nkababwira ko mugomba kujya munsi y'amakuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kazana ko gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Rwandair iri mu bigo bitatu bya mbere byahize ibindi muri Afurika mu gutanga serivisi ntakemwa. Ni inkuru nziza cyane igomeje gushimisha abagana cyangwa abakorera ingendo muri Rwandair. Rwandair kandi yaje ku mwanya wa gatatu mu bigo by'ubwikorezi bwo mu kirere byo muri Afurika bizwiho gutanga serivisi nziza no gufata abakiriya mu buryo utasanga ahandi, na cyane ko uru rwego ku mugabane wa Afurika ruri gutera imbere umunsi ku wundi. Uko kuzamuka birumvikana ko bigomba kujyana na serivisi zitangwa n'abo muri ibyo bigo, ngo kuko serivisi mbi ishobora gutuma uwakuganye azinukwa kongera kukwerekezaho ibitekerezo mu gihe ashaka gukora ingendo. Ibi biba bisaba ko kumenya neza ko buri mugenzi wese yishimiye ku rwego rwe. Ikigo mpuzamahanga cyo mu Bwongereza kizobereye ibijyanye n'ingendo z'indege no kugenzura serivisi ibibuga by'indege bitanga Skytrax, nicyo cyakoze urwo rutonde gishingiye kuri serivisi zitangirwa mu ndege no ku bibuga byazo. Mu bishingirwaho kandi harimo ubushake bwo gufasha abagenzi, uburyo abakiriya babisangamo serivisi zinoze nk'uko abakozi bafasha abari mu ndege, uburyo abagenzi bafashwa mu bijyanye no kwinjira no gusohoka mu gihugu n'umutekano. Harebwa kandi ubuziranenge n'umwihariko w'ibiribwa n'ibinyobwa bitangirwa mu ndege, uko indege zikoze, bimwe byorohereza umugenzi kugera iyo agiye nta mavunane ndetse n'ibindi. Rwandair kandi yabaye iya gatatu ishimirwa uburyo itahwemye guteza imbere ubwikorezi no kugura indege umunsi ku wundi, aho ubu ifite izigera kuri 14 zirimo itwara imizigo ingana na toni 23,904, aho muri uyu mwaka wa 2024 biteganyijwe ko izakira abagera kuri 1,100,000. Ibyo bituma imigabane myinshi Rwandair igera ku migabane irimo Afurika, Uburayi, Amerika, Aziya no mu burasirazuba bwo hagati. Uretse Rwandair kandi yegukanye uyu mwanya umwaka ushize, nabwo ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali cyaje ku mwanya wa 8 mu byahize ibindi, haba mu gutanga serivisi nziza n'ibindi bishingirweho. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali gifite ubushobozi bwo kwakira indege zisaga 50 zihagaze neza nta nkomyi. Iki kibuga kandi gifite imihanda ifasha indege kuguruka igana intera y'ibirometero 3.5. Kikimara kuvugururwa byateganwaga ko umubare w'abagenzi bagikoresha ushobora kuva kuri 1,200,000 babonetse mu mwaka wa 2019 no mu mwaka wa 2020, bakagera kuri 2,000,000 mu mwaka wa 2022 no mu mwaka wa 2023.
Urutonde rw'ibigo by'ubwikorezi byahize ibindi ruyobowe na Kenya Airways yatwaye abagenzi ba mbere mu 1977, iha serivisi byibuze abagenzi miliyoni 4 ku mwaka, ikagira indege 36 ikoresha mu byerekezo 54 birimo 41 byo muri Afurika. Kenya Airways yakurikiwe na Africa Airways yo muri Afurika y'Epfo yabonye izuba mu 1934, ikabarirwa indege zirenga 50, igashimirwa uburyo imbere mu ndege abagenzi bagenda bidagadura mu buryo butandukanye cyangwa mu buryo budasanzwe. Ibyo byiza guhembwa abagenzi bitwaye neza n'ibindi bitandukanye bagenda bakorerwa. Ibyo bigo kandi byakurikiwe na Airlink, ikigo gihuza uduce two muri Afurika y'Epfo nk'igihugu, igashimirwa serivisi zayo nziza cyane, ndetse abaturage bo muri icyo gihugu bakora ingendo za hafi niyo bakunda kwihitiramo bitewe na serivisi igenda itanga. Umwanya wa 5 kandi wegukanywe na Egypt Airways yo mu Misiri, imaze kubaka izina cyane cyane mu burasirazuba bwo hagati nyuma y'uko ibonye izuba mu 1932. Iki kigo gifite indege zirenga 80 kijya mu byerekezo nanone birenga 80 ku migabane yose. Nko mu gihembwe cya mbere cya 2023 na 2024 byavugwaga ko cyatwaye abagenzi barenga miliyoni 2 ku mwaka. Mu bindi harimo Egypt Airline, kuri ubu ifite indege 154, ndetse bikavugwa ko yatumije izindi 72 ziyongeraho. Mu mwaka wa 2023 iyi sosiyete iri mu zikomeye ku isi yahaye serivisi abagenzi bagera kuri miliyoni 14, ndetse iki kigo cyavutse mu 1935, ijya mu byerekezo birenga 130 birimo ibirenga 60 bya Afurika. Ibyo bigo kandi byakurikiwe na Air Mauritius yo mu birwa bya Maurice na Royal Air Maroc, ikigo cyitwa Leaf FT na Fly Safair yo muri Afurika y'Epfo, izwiho gukundwa n'abagenzi kubera ibiciro byo hasi ishyiraho. Abagenzi bakunda gukorera ingendo muri Rwandair bishimiye uburyo babona serivisi nziza, cyane cyane bitewe n'abazibaha, aho baba bababwira neza ndetse n'utugambo twiza bagenda babwirwa, cyane ko bashimangira ko umwaka utaha iki kigo kizaba icya mbere mu gutanga serivisi nziza. Ndagushimiye wowe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, ngubwira ko wakoze igikorwa cyiza kandi igikorwa cy'ubutwari. Nawe rero nimba utarakora subscribe, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzabushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.